الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Biz bugün kişinin ösüşünün şirları hakkındağı hadisini qarayışaqbız. Bu hadis Sahih Bukhari hem Sahih Müslim'de rivayet edilgen. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله إلا غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu'dan rivayet etilgen. Gadil hem ışanışlı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge şulay etip aytgan. Şundaqta her birigiz ana qarınında 40 gün ırlık tamşısı bulup, hem şul qadarok vaqt uyuşqan qan bulup, anları şunun qadarok it kisege bulup uyuşa. Anları onun yanına ferişte kilip jan ire. Ona feriştege 4 türlü nerseni yazarga buyurla. Balanın rizqin, ömür uzunluğun, işlerin bəxitli yeyse bəxitsiz bulaşağın. Ondan başka ilah bulmagan Allah bilen ant etem, şunlıqta her birigiz cennetke tirsek uzunluğunda gana qalğanşı cennet ehilleri gamellerin qıla ala. Şundan son takdirge yazılganı üstün çığa hem ol cehennem ehilleri gamellerin qıla başlaydı cehenneme kire. Şunlıqta her birigiz utqa tirsek uzunluğu qalğanşı cehennem ehilleri gamellerin qıla ala. Şundan son takdirge yazılganı üstün çığa da o cennet ehilleri gamellerin qıla başlap cennetke kire. Görəbiz ki, mına şunday hadis, bu hadiste birinciden ana qarınında balanın üsüş şırları beyan etile. Bu yönde Peygamberimiz aleyhisselamның mucizası şuşa ana qarınında balanın üsüş şırları nişik bilgen soğun ol vaxtda 1000 yıl yarım elik anda bir nindi de cihazlar bulmagan, priborlar bulmagan. Bu yönde elbette nerseni anlata Allah-u Teala ona şuşa ilimlerini öğretken, birgen, көңіліне salgan. Hem mına bu yönde onun peygamber ikenine bir delil bulup dura. Onları şuşa embriyologiya ilimi ol 20. asırның ikinci yartısında ana barlıkka keldi. Yani galimler Hatın kızının kursağında balanın üsüşün bari tek 20. asırının ikinci yartısında tügel bile aldılar. Nişe gitip üsüşeyken, nindir şirlar öteykenin şunda gana bile aldılar. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona indi kaşanık 1000 yarım ölük yıl uk bizge mına şuşa nerselerini eytip kaldırgan. Demek bu hadiste gümümen 3 şir turunda eytip gitiler. Her bir şir indi ol devam ete 40 gün. 40 gün hem görebiz ki eğer de şuşa 40 gün 3 şirdan turgan 40 gün öteyken demek bütün süpürge %20 gün bulayıptı. %20 gün ötüp ötkenden soň Allah-u Teala ferişte jibere hem balaga jan örle. Demek ol şuşa vaqtdan alıp
terik kişiye eylene. Şimdi can ol şuşa teninin bir ilişki kebek bulaşak. Yani teriklik bula ol canın teninin birliginden eğer de can hem ten birge bulayken şu vakitte indi can terik bula. Eğer de indi alar ikisi ayrım bularken o vakitte indi can terik bula almay. Mesela ulgen vakitte kişinin canı alına hem indi canı alıngaçtın onun teni gene kala hem elbette ol meyit bula. Şimdi bu hadiste üç şır turunda aytilgan. Lakin başka rivayetlerde hem şulay Kur'an-ı Kerim'de de başka şırlar turunda da aytile. Hem bütün hüseyinde gümumi revişte 7 şır var. Şu şıganaklarga dayanıp 7 şır turunda aytalabız. Onlar indi bütünse de şu Kur'an ayetlerinde hem hadislerde beyan etilgen, anlatılgan 7 şır hakkında indi. Hem İbn Abbas radıyallahu anh aytatırgan bulan kişi 7 derseden yaratılgan deyip. Biz indi bu şırlarga to'xtalib gitmeybiz indi tegel. Unda hadiste aytilgan bitinde 3 şır turunda. Onları niçin soň Allah Teala kişini şuşunday itip yaratkan. Niçin soň bir tutaştan yaratmagan. Bir şırda gana turgan itip yaratmagan. Elbette bunda indi Allah'ın hikmeti var. Çünkü bunday narsa indi ol Allah Teala'nın kudretini ko'rsatan. Hem kişi özünün o'sha vaqtında mesela ruhi kamillikka erişken vaqtda şu vaqtda yani fizik yaqdan da indidir üstünlüklerge erişken vaqtda ol albatta tezgina bula almay o endi akrinlab gina erişe. Endi bunu anlab biz albatta tırışırga tiyişlibiz. Mesela g'ilim olgan vaqtda da şunda bütün narsani bilip bulmaydı indi. Kişi başta bir narsani de anlamay, bilmay, harflerini de bilmay, anlara kile ona endi bek ağır bolup görüne başladı. Bildıra alırmı iken deyip şunday sorovlar bere. Anlar ekrinlab endi başlay, tırışa hem o endi muna hazır Arap harflerin tanıy başlay, okuy başlay. Anlar endi dağı da narsalarini bile başlay endi. Tecvid kaidelerinde bile hem ol nihayet jingilitip Kur'an okuy başlay. Anlar yana öyrene. Ol bunu bilen gene çeklenmeyin de ol mesela medreseye kirip Arap dilinde özleştire başlay. Hatta ki okuganların anlaw nindidir derecede anlawga erişe. Bütünsün anlaması da indi lakin kayber ayetlerini, kayber kelimelerini anlay başlay. Onları mında şu 4 aydan soň %20 günden soň bala ana karnında terik bula ekeni anlatıla. Yani terik kişi bula. Hem mesela bugün şu cemiyetdeki bir problem var. Hatın kızlar abort yapsılar. Özlerinin ballarını ötürürler. Hem indi eğer de kişi 4 aydan soň abort yasattıyken demek ol terik kişini ötürdü degen söz bula. Bu indi big zor günah kişini ötürgen kebek bula. Meger indi mağa kadar işletse de indi bu elbette o indi günahlı amel indi tege ona kadar işletse yarı diyenini anlatmayın. Meger indi mesela İmam Gazali bulay deb aytgan jinsi münasebetini bölüğünü abort hem sabayını tirleykumu bilen şağıştırga yaramı degan. Çünkü bular teri zatqa qarata jinayet degan.
Инде шуга да, мәсәлән, әгәр дә ниндидер чирләр сәбәпле хатынга бала табу тыелган икән, мәсәлән, ул вакытта инде ул ошо мәсьәләләрне алдан ук карарга тиешле. Аннары монда Аллаһ Тәгаләнең гыйлеме турында әйтелә. Тәкъдир мәсьәләләре хакында әйтелә. Ягъни күрәбез ки, Аллаһ Тәгаләгә бөтен нәрсә билгеледер. Кемнең кайда булачагы икән, Аллаһ Тәгалә белә. Мәгәр инде бу нәрсәләрне без дөрес аңларга тиешлебез. Теге миңа бөтен нәрсә язылган, тырышуның мәгънәсе юк икән дигәнне аңламыйбыз. Чөнки Аллаһ Тәгалә белә безгә нәрсә язылган, ләкин без бит белмибез. Мәсәлән, иртәгә нәрсә буларын кем белә соң? Беркем дә белә алмый. Инде бездән таләп ителгәне ул тырышу, гамәл кылу. Инде кем нинди гамәл кыла, шул гамәлне Аллаһ Тәгалә җиңелләштерә. Инде Али ибн Абу Талиб радиллаһу анһудан риваят ителгән хадистә Пәйгамбәрбез алейһиссалам булай дип әйткән: "Ма минкум мин нафсин илля вaqad улима манзилуха минал җаннати ван-нар." Сезнең арагызда җәннәттә яки җәһәннәмдә нинди урын алачагы билгеле булмаган кеше юк ди. Ягъни бөтенлегезнең дә урыны билгеле дип әйткән. Аннары инде сахабалар сораганнар: "Эй Аллаһның илчесе, алайса безгә нигә яхшы эшләр кирәксең? Шуга гына таяну яхшырак түгелме?" дип шундый сорап биргәннәр. Ягъни билгеле булгач, нәрсә монда тырышырга, ниндидер гамәл кылып маташырга, шушыны көтеп утырсак яхшы була түгелме дип. Ул булай дип әйткән: "Ла иъмалу факуллу муяссарун лима хулика лаху." Юк ди. Гамәл кылыгыз, чөнки һәрберегезгә үзе нәрсә өчен яратылган булса, шуны кылу җиңеләйтеләчәк ди. Инде әлбәттә кемдә кем изгелекләр кылып яши, намазлар укый, Аллаһка гыйбадат кыла, Аллаһ Тәгалә аңа шушы гамәлләрне җиңелләштерә. Аңа намаз укуда җиңел, ураза тотуда җиңел. Ләкин кем инде диннән бик ерак, гөнаһка батып яши, имансыз, инде ул гөнаһлар кыла. Начар шәригатьтә тыелган гамәлләрне эшли. Һәм бу аңа шушы эшләрне эшләү бик җиңел. Мәсәлән, кайберләр гел эчеп йөриләр. Мәсәлән, эше дә юк, беркайда да эшләми, ләкин кайдыр аракка, шушы хәмергә акча таба. Гаҗәп бит инде. Кешеләр, мәсәлән, акча эшләп тә, мәсәлән, бурычка кай вакыт акча алып торалар, акчалары җитми, мәсәлән. Ләкин монсы инде һәр вакыт акчасын таба. Ягъни Аллаһ Тәгалә аңа шушы юлны җиңелләштерә. Ләкин без инде теге тынычланырга тиеш түгелбез. Чөнки белмибез нәрсә язылган икән. Кайбер кеше намазга баса да инде дингә килә дә, аннары башкаларга инде тәкәбберлек белән карый башлый. Менә ди, мин кеше булдым, мин хәзер намаз укыйм ди, мин хәзер җәннәткә керәм ди. Минем теге үзенең кисәсендә җәннәт ачкычлары яткан кебек инде хис итә инде. Башкаларга өстән аска карый башлый, башкаларны кимсетә башлый инде. Теге сүз белән әйтмәсә дә инде карашларында шушындай бер күренә инде. Ләкин мондай нәрсәне без кылырга тиеш түгелбез, җәмәгать. Тәкәбберлек ярамый, тәкәббер бәндәләрне Аллаһ Тәгалә сөйми. Чөнки әгәр дә без тынычландык икән, тырышуны туктаттык икән, кем белә? Аллаһ Тәгалә хәлләрне үзгәртүе мөмкин бит. Ул кеше шушы
özünü elle kimge sanap yürüyen, namaz okup yürüyen kişi bir könünde to'xtavi mumkin namoz o'quvdan. Ham endi o'sha keri o'zining turmushina qaytib, annar o'sha ravishda o'lib, jahannamga kirib ketuv ehtimol. Shul vaqtda, masalan, bor bitinde uramda yürüyüşü mesela bomjular qaybetinde. Qoy vaqtında olarga kishi qaraydi endi takabburlana boshlaydi. Nima bu kishi tugildi, shunday ma'noda qaraydi. Hayvonda nishlab bulay yuri ekan, nishlab tegila yuri ekan. Lekin ihtimal bu kishiga da Alloh taolo nasib etar. Ol bir kunda turur da erta bilan öğretinde. Onlar da o'zining şuşa dürüst yolda bulmağanın tövbeye kelip dinge kelir de onlara endi izgi ameller kıla başlar, namazga basır hem onlara şuşa dünyadan şuşa halinde gider, imanlı namazda halinde hem cennetke girer. Hem elbette endi bizge tanışanlarga yaramay, tırışıra kirek, din için. Mesela şuşa tırışlıklarının birisi o dini ilimler öğreniyor, meşitlerge yürüyor, meşitke yürüyor. Eğer de biz tırışabızken Allah Teala yolunda, o vakitte bizden hidayetimiz devamlı olacak. Eğer de kişi tırışmayken, mesela nersenedir öğrendi de hem tanışlandı da, yani hazır bilen bir tane. Kur'an'ın da okuyabilirim, namazını da okuyabilirim. Şulay bulgaç mene de meşitke yürümesem de bula. Yani özüm uyda gene okuyayım da, şulaytıp, o anayında şeytan yaraklaştıra başlayın meşitten. Onları tura barayında, o namazını da kaldıra. Onları bütünley dinden yaraklaşırgan da mümkün. Şunun için de, elbette, en ehemmiyetlisi cemaat bu dünyadan imanlı bulup gidiyor. Mana şul maksattır. Bugün de imanlı bulu hem irtege de hem urgen vakitte de imanlı halette bu dünyadan gidiyor cemaat. İnnemel a'malu bil havatimi dip etken Allah'ın işisi aleyhisselam şunlukta işlerini ahırlarına qarab buna hüküm iterge bula. Kişi turunda mümkün de bir narsa da aytib bulmay. Mesela isen vaktinde o cennetli bulamı, cehennemge kiremi deyip bir narsa da aytib bulmay. Lakin mana kişi dünyadan nindi halinde kitecek, mana şunda indi aytib bula. Hem biz Allah Teala'dan sorağa tiyişlibiz hidayetini, toru yolunu. Çünkü bizden o'sha bütün narsa da Allah Teala'dan tura. Bizning kelajagimiz jannatda bo'labizmi, jahannamdami, Allah Teala'dan tura. Hem Allah'ın elçisi aleyhisselam dua qila turgan bo'lgan, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik deb. Ey yüreklerinin haletini o'zgartuvchi, yani ey Rabbim, ey Allah Teala, benim yüreğimni o'zingning diningdan berkit deb. Yani eğer de ko'ngillarimiz şu dinimizden nık bulsa, dinden nık bulsa, ol vakitte indi kişi adashmayacak. Kişi ahırına kadar cennetke kirte turgan ameller kılacak, hem şuşlaytıp dünyadan gidecek. Buna şuşunday meseleler qaraldı bu hadiste cemaat. Allah Teala barchalarımıza da iman baylığı nasip etsin. Cennetke kirte turgan ameller kılırga nasip eylesin. Faydalı hem hayırlı ilimler alıp şuşa ilimler bilen amel kılırga nasip eylesin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahmet.